إنسان نسأل العافية والسلامة يشرب خمر. Мысалы, қайсы bir адам арақ içіп отады. مسلم. Мұсылман. تقول اتق الله كيف تشرب خمر؟ Ана айтасың, "Я Аллахтан қорқып қойсын, қайтып арақ ішесің?" يقول لو شاء الله ما شربت الخمر. Ал айтады, "Аллах қаласа мен арақ ішпей тілем" дейді. قدر الله أشرب خمر ماذا أصنع؟ Аллах тағала мен тағдырыма жазған екен, мен арақ ішіп отам, не қылмақ әлем дейді. ماذا تصنع مع هذا؟ Бұға білсем не қыласыз дейді. Не қыласың мұндай мен? تضربه حتى يغمى عليه. Аны ұрасың дейді, ошо ес үстін жоғалтып құлап қалмайыншы дейді. تضربه حتى يغمى عليه. Ұрасың дейді, ал ес үстін жоғалтып құламайыншы дейді. فإذا أفاق وقال ليش تضربني؟ Анан өзіне келіп ойғанса, анан сұрайды, "Неге мені ұрдың?" дейді. قل قدر الله. Айтасың, "Аллах тағдырға жазған екен" дейді. قدر أضربك ماذا أصنع؟ Аллах тағдырға жазған екен, мен ұрдым сені, не қыламын дейді. إذا اقتنع تتركه. Егер де ушумен разы болса, анда болды, анда таштап қоябыз. إذا لم يقتنع اضرب الثانية. Егер де бұнда разы болбосо, анда кайра урасың дейді. حتى يقتنع. Ушинтип анан өзүнө келип разы болмоюнча. مفهوم؟ Түшүнүктүбү? لا تضرب أحد. Эч кимди урбагыла дейт. نحن فقط نقول هذا الكلام حتى تفهم. Биз муну жөн эле түшүнүш үчүн айтып жатабыз дейт. لماذا يختار الإنسان نسأل العافية والسلامة طريق الشقاء ولا يختار طريق السعادة؟ Эмнеге адам өзү эле ушундай бактысыздыктын жолун тандап алып атат? Эмнеге бактылуулук алып бара турган жолду тандабайт? رجل سرق في زمن عمر رضي الله عنه. Бир адам Умар радиаллаху анхунун убагында уурлук кылган эле. فأمر عمر رضي الله عنه أن تقطع يده. Анан Умар радиаллаху анху анын колун кессин деп буйрук чыгарган. فجاء هذا الرجل معترضا على الحكم. Жана бул адам келип ошол өкүмгө нааразы болуп келди. وقال يا أمير المؤمنين. Жана айтты, "О, момундардын падышасы. إنما سرقت بقضاء الله. Мен Аллахтын тагдыры менен эле урдадым го" дейт. أتلومن على شيء كتب الله؟ هذا أمر كتبه الله. Ушул нерсени Аллах таала мага жазган тагдырыма, ушул нерсе мени айыптайсыңбы дейт. ماذا أصنع؟ Мен не кылмак элем дейт. قال له عمر رضي الله عنه Анда Умар радиаллаху анхуга айткан, ونحن أيضا كتب الله أن نقطع يدك ماذا نصنع؟ "Бизге дагы Аллах таала тагдырыбызга сенин колуңду кессин деп жазган экен. Биз эмне кылабыз?" дейт. لا تلومن على شيء كتب الله، هذا كتب الله نقطع يدك، لازم نقطع يدك. Бизди дагы Аллах таала тагдырыбызга жазган нерсеге биз айыптаба. Бизге ушуну жазган, биз дагы сенин колуңду إذا кесебиз. لابد أن العبد يحسن الظن في ربه. Демек сөзсүз түрдө адам пенде Аллах таала тууралуу оюн туралаш керек, жакшы ойдо болуш керек. ويعمل بعمل أهل الجنة. Жана бейишке бара турчу адамдардын амалдарын кылыш керек. تجمع بين الإيمان والعمل. Ошол менен адам деген ыйман менен амалды эки нерсени бириктирген. وتدعو الله سبحانه وتعالى. Жана Аллах таалага дуалары менен кайрылыш керек. تمام.